Mubunge wa gishigo mbunge gya Central Kirimangu chini ugite ugambi bwa mbunge Senate ni bubwejire mbere ya bokoti bakurikithia kawira ta gavana na kubura Senate ugire ni bubu batere kuthingatirwa kiaria ngo chini augite kwa nande Meru itina gavana Kinyori kwa kiongera maandamano jaja gwitithwa na mbere ni antu bakwenda ugambi bwa mbunge nene buthingatirwa ni araugite kienda mantu jakiriria ni kawira etikirie kwana na kauma nuntu thaiji twe gavana wa Meru mwandiki wetu Antito Mutukikare na kurikithia ugambi bobo Kagite nega kamero batukaniri bategoshia thuranira nunga bano Meru thaiji kethira ni kawira mwangaza kana ni mutumanto ethingia akiaria mubunge wa Central Kirimangu chini na ugite kawira mwangaza neberu obisi ni mbunge ya Seneti na watho bwa koti bwejire ngazeti notice ya kweberia kawira obisi na yandiki na ko Kirima ariuga watho bwa koti butumba kweberia ntumiri ya ngazeti ya thirikari. The governor stand here in impeach by the Senate and there is no governor in Meru from right now. And the following day Kenya Gazette yaumira ikuga mantu ya Senate yaririe yakuruka. Their own later court orders came in. So the court orders cannot undo what the Kenya Gazette has already confirmed. Nanga bachoka kotini kaire ku validate to invalidate that Kenya Gazette, ku withdraw the Kenya Gazette. Kiagwika weru nekere maduga thaiji tukwaria Meru etena ngabana. There is no governor as we speak in Meru because ule nandi governor wa koti onto koti mwikito lakini sheria the rule of law Kenya Gazette is sheria na bwayo because it's a right which is advertised to tell everybody in the world that Meru kutina ngabana kumantu kwira aimpichirwe na kwa unandekere manekirite maandamano jaja kuthithika akiuga no kaja kurikithia watho bwa Seneti bwa kweberia kawira obisi aba ku insist ura Seneti yaugire na ura Kenya Gazette yaugire na kethe yuni ngabana kawira. If it's me today mbiye sheria umbiji fortunate enough amaroya mbiye sheria ntekinyo bichinera mwankare ya manto yo yonde yakadira ketha kwiro yakadira bunge Kirima na ugite ngabana mugwateri wa Meru ariuga ni mutumanto ethingia uroburi kwithira ari atingabana imutumanto ethingia mwankana arua mwankara yakaswo nini no buri kwithira kalinde kurobishine. But I'm finding that in Kenya kintu gitawa sheria kithina manga kuthingata. That's why ukwithira kinyangabana uri impeached na utangasi na Kenya Gazette na gwita na mbere kusaina budget. Kingi Kirima ariuga ni untu controller wa budget na retekereria budget saini ne kawira mwangaza ariuga bone komuchira mithange kono magaro bisine akiuga no machegera gekirwa ne gutumira kigena kagite ne karetekererwe ne controller wa budget budget akauga akamurekeria mbeca tanai gutumira na ndi nonto ate obishine sheria ete mugete obishine agatumira mbeca oro gutebui onde tanjenero na nditake ja kumutheka janga banorosu wasamburu lena likuru ule akothekwa lena kulona ndi menyawe ethekwa na naumiro bishine ro ngite mangu na ndi nibuke ja kuthingata mwe kuruju butheka inontwa ndeciria atumire retekiritwe kutumira na naigi watu bicine migambo weje Kirimangu chine aritete nyuma ya kagita kala kweja gari mubanene bama skuru mwenyeja sekondari kerege shigombunge kiawe kigina kiambasare kia mungana chiringi milioni 20 kumage shigombunge kia Central nke report ratido shewero rea kwa rieto ni motuge
Kare.